Kubor nag-shlem jong unongsan hima. MLA Kamaukenro constituency uba Bandidor Lindo ula penpau ya kecing kemilenti ban kenteu kerdanno ya Kamaukenro Cup sya Kamaukenro Cup Premier League kenang bakan long kecing mentoy jong kisamla jong kathan kiberani kisap elek kai football haba penpau hagilan pathai kubor hadin bala play ya ka force Maukenro Cup haga arpu hunyo terik urisau arjar arpu lai hamadan jongsha uba Bandidor ulo ong balingba kini lempung haga sin ka basau kila mi shibon ki rang yele kai ki balayo abanya le kai ni ki club jong Shillong Premier League but kum juru ni ki club jong first second third but ka fourth division tikum ta kumunong mi khmat ka te ka thain but ubalai dan bentar lang ru but ka Maukenro Cup committee Ulaong makapor kaladai bakum ke komiti kan penlongno ada kawai ke lempung yele kai kata ke Maukenro Premier League kabanya so badban itu no da Meghalaya Football Association kenang bakan long kajing pelilat iki rang yele kai katan bakin yo banya simbenta ki lempung yele kai ban penlong de ke MFA baru loong ruba ke komiti kan yele ru ban kentiu ya ki jing yele kai football hakaliang ki kentai Nasibon ni pi yang joki media perlok melawan kedang bansaki kani gajing boleh porda bak sisin ya ka Maukenro Cup kani re foot Maukenro Cup bat nakaliang gajonga kumu nong mikmat kumu mele jong kata dokumen sikadai banadu ban sedang kani Maukenro Cup arjar kadnyo banai nakoi senam cakoi senam kelan angkiu but mentah kesenam lagi ni iba kata ke improvement tentang nakaliang jong kinong punya iba yai tray sitam ban organize ya kani ka tournament na penpau ya ke jing sungu ban ai kuble ya ki chairperson ya ki member convener jong kani ka Maukenro Cup but nakaliang jong aku menong mikmat nadu kesengi ke baningkong akan mau nakaliang ke jong ki media la kali yang hadian bala job ya ke meli awak ajar kapra kumuwi na kinong peniat football na nong elek kai barem Bangladon kini ki haki onse haki association boper dan rai la kali yang kenal tu per persang kabala ba dan kentiu kami kai mesti tam football berkuwi kuwi jing kai dengan dokumen naduk bang long MDC MLA ayo ban sedang naduk por MDC ayo ban sedang kini Maukenro Cup hadir nang tu ka long MLA ngamra kini Maukenro Cup ni ke jingkiu bat ke jingyo ki kena ban sakmat ban lekai ban represent ya ka ni ke constituency ni ke club di boper bat kumju ban represent nak state biar gelabun ke belah mi nang ni belah pau ba apa jelah nasarai nanam don kamban da jer kerteng lu ketip bah biar belah mi nang thai bat nada dokumen chikadai ni tu ipi bang i kani ka jing job jong ki paj ba ka jing snok tilang ka jing ai men sim bukti nan jana takadaw mangila ban organize no ways nam show ways nam hadini ki ka jingkiu nomor kadai ka jing yola kena bakin yo kani lekai limba kani ka Maukenro Cup dai limba kani ngi ka sap ko kong joki kena bat dai nang ne ngani tu ipi ru bagi syajit ban lekai pat ki club ki bar haban lekai ba ka Shillong Premier League lane ki first division second division ko peniat da ka SSC bat nang ni ki kena labun bagi balik lekai nomor ba kiyo ya ka platform nang ni ka baskem bat ki sayo ban lekai tiga i kani ka lampung ko pemerintah ka basaw nang no kadai ka bala nang yo isha ta standard lekai kani ka first game apa ka jongsha bat ka khamau dengan i bakar ko lekai standard kan nang kiyo ban compare ya tu ka fast Maukenro Cup bat ya ka baar ndre ka balar ba ka balai ngano ka balai nang sipi kala kham kiyo bat kani ka basaw menta kala kham improve sisu na takadaw nga nakaliang jonga kom nong mikmat na dokumen bat na suhun abang i kini ki bro bat ngane ba kani kanang ya chikamat bat minang la susu ban organize haka way pat benta ka ba ngini kot ngongi pi bat ki way pat ki jella namar hapo ka state hi ka jongi kum ka lempung ka bangitip ka Maukenro Cup ka de ka way ka bala pau ba har kom organize bat ko melekai na ka benta ki khna jong ta thai ba jong jella ka ni ka de ki shisha idon ki team ki bay shimbenta ki poisa khaksan khandu tili ki team nakaliang ki kenthai mon te kanir ka de ka way ka ba ngi i ba ha second Maukenro Cup sedang kelas bon bat kani ka foot le kelas bon kelas kalau nang bon dah kena ngurus sebentar bat nang ni nang
po kini ki klub ki don ki represent ya ke state group badon ki balik kai ki klub group mentah don ki balik sajit group ni lekai na ki klub apo kari India dei limba kani mau kon rokop ki khana kan thai ki jongi ki lomi ni tan ki jongi along sisa ke baso komen bat ni sedang yang mau kon rokop ndai na bentar kintai dengan sutu badon kam dei na takadaw ni la shim lang karai bangin bu lang ini mentah ni tu ki klub ni la tu bat kalong ke bacok kani kalong si bentar ka bangir nilai perhat bat kani ketika mau kon rokop ka foot mentah bangin pek kalong kuno ke respon kuno kalong ka tournament bat ada kumbang i mentah kalong kami ngatrai ni kwa bangin pelong no ngemdai nong ka mau kon rokop Premier League ka bangin pelong syakani ka time manamar mentah ni ada affiliate bat kami kelia football association ni ada affiliate lupa kam don jinge bangin ya dah kata kalenti bat kani saya discuss lang bat ki nong peniat bat kumju bat ki nong song snong jong athan ki riurang ba ki samla ki bayadon mentala mani ki kersan ini bat kani ke kersan ke jong ki pajba nong song snong jong ni athan ke jong ka dei sisa ka bang instang no ka ki bat mai kata kumba ki keli mentan bedai bat ka league ni kwa ban pulang ka Premier League sundan ka ba nang ni ngau ki inyo sisa ban ni ki khna ki ban mikmat lan ni ki ban lekai ndai tang naka jela naka ri India nama kena cene ke don sap adu kata ke kami lekai ni bakani ke cakap ki badan gamadan ngani tu sini bon tali gamadan temang impat don dai gamadan ki babiang adu tatan re ki don katukan ni gamadan ki balalong mahabani lekai kum ka jata la kedong gamadan bangin snam da gamadan babiang ba henrai kani pat kedika pedeng juga constituency abalong pedeng ya boro ke Jongsha tadai na takadaw ngi keren mana mestap usaban sedang di program bat soda jong senong bat bangi ong la don kam ya kani kamadan bangi namsha su ban pelong kiwi ki jinglekai la dang yo madan da kawai pat na banta kiwi ki jinglekai banum pun sniu kamadan mo da bangi la ban tung plang do ba ni kan madan mo plang mi ban ni tambah pila stu madan ke bapli ke balai lan temut ke ia pendon kam baik borok-borok dai na takadaw tu kani ke dikawai ke bang ngiru ngi perkhat menen amat ladon kani setting gallery labiang na dong sedong la dang tung ba ilek ba kani madan ke labiang ba na maka size ni layo kedika standard size kadai kawai jingi trailang nadu bungi sedang ya mau kon rokam ngadang long MDC au arja kan nyoru niapan jing rap nalimba na ko ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat na government dia tu pun ngiyo jing rap kendiat pusat na liang ka Directorate of Sports bat kunta tetar ndai ka bon ke jing lot hina kaliang ke jongi kung kinong penyai henry mentapat isnam gi balalai nilayo jing rap bahan na kaliang ka government ru bat kani kesin pementaru inyo ke jing rap hin apo ka Directorate of Sports bat ringba kiwei ki nong no senyang ki nong yarap ki nong kersan ki bubun ki nong song senong apo ka jela jungi bat kunju ki don ki company kan tu kan niru di bandok jing rap ini kamtam ya ka max mo kaba dei kawai kaba yarap ba yang ni na kabenta ban kentiu ya kani ka kamela kai na kaliang ka meklia each control society ru kalau nak senyang lang ini, bat kiwi gidan ki bayarap na soban ay kublay ki ba lairap ini na kabenta kamu barran ya ni tournament kam day ka besok andrei ka ba nga kum nong mikmat nga ngalong kti kaliang na kabenta ka jinga bet ni tournament ban soban ay kublay ya ka sports department ka ba kloy ban nok senyang na kabenta ka ni ka tournament ka jonga